Imini sabatha ibenhla kwabangcwele inanda 88.4 FM uhlelo lwakho lelo mlalelo luthi sikhumbule kuphakameni uThabo kaSambutho obingelelayo ekseni kuyisabatha umhla ka13 December 2025 namhlanje angambi ke ngedwa bakhona abagcotshwa baphelele studio namhlanje khona umshumayeli uSpisi khona umfundisi umhlongo sicela ubingelele umshumayeli angibonke Thabo Sambutho mfowethu ngibingelele kuwe ngibingelele kumfundisi ngakhohlwa uSamkinombo wethu lo mfoka mncwa ngibingelele kubalaleli benanda FM siyabonga namhla uJawu mayivumela ukuthi sibe khona asibe khona sibambisane sibonisane kulokho uJawu azawusivumela kukho kuba sikwenze imini yesabatha ibe yinhle kwabangcwele. Siyabingelela kubona bonke abavukile ngenhloso yokuzolalela indaba yasezulwini indaba kaNkuluNkulu sithi imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele amen Amen. Siyabonga kakhulu ukuthola ithuba lokuvuka nje lisemqoka masivuka ke futhi sivuke sikhuluma indaba kaNkuluNkulu kunjani amen umjinti wathula manje isikhathi sakho khumbula ke mlaleli ngikukhumbuze nje la sitholakala khona indlela esitholakala ngazo sikhona ku Facebook live sikhumbule kuphakameni sikhona ku WhatsApp la uzokwazi khona ukuthumela imiyalezo yakho usithole khona uthi 068 7649969 068 7649969 uzokwazi ukuthi usithole lapho. Into mfoka amadlala ke loyo uthi wangidala ulive wethu so on manje ngizwe umfoka mncwa ngathi uthi na TikTok inanda FM sizotholakala ngizazo ke ngibhekeke ukuthi TikTok isikhona yini inanda FM TikTok sisenyangeni esikhumbuzo senkosilanga isonto lesibili leli ku uDisemba mfundisi siyabonga kakhulu kwabalalele inyanga le enkulu kakhulu mengithi enkulu kakhulu ngichaza into eyodwa ngichaza ukuthi sikhumbula indoda engafani namanye amadoda sikhumbula umuntu ongemuntu mengithi ongemuntu ngoba akafani nabanye abantu sikhumbula ubuhle obudlula bonke ubuhle obake bakhona emhlabeni othi muve ezifoto lakhe ubeze bethu abantu akuyena wala watholakala phi wayemaphi lo muntu omhle kanje sikhumbula uyise weindandane sikhumbula okwathi ngesikhathi sakhe wenza okuningi engazenzeli yena engenzeli ingane zakhe engenzeli umndeni wakhe enzela thina
Sisesikhumbuzweni sakhe ke sesikhumbuzweni ukuthi mawu She forced me. 16-year-old bulldozer cries ubuyisa umqondo old boy, now nicknamed Baltazar. ukhumbule ukuthi iyona inkosi kuphela eyamenyezela ingakafiki eMahlasa kwalule kuyise yaxolisa ukuthi uyisathi ngikhuluma ngendoda nje kwaluleka owayevele ezuleni umprofeti kathiwa lozayo unje bese efika futhi waba njalo sikhumbula yena ngenhlanhla ke njengoba sihleli la noMahlase sibe nenhlanhla yokuthi simbone thina sasibancane sibe nenhlanhla nokuthi sibambelele nje emchiveni wakhe sibe nenhlanhla ukuthi masigula ungene ulale phansi kweingubo zakhe zihengiwe usinde ungathandazelwa ileyo nhlanhla sibe nayo uthi ke ngelinye ilanga umvangela umgama uthi basuka ngelinye ilanga angazi ngoba kukona konke manje inkosi ilanga mokukhulunywa ngokuvikeleka noma ngokuhlukumezeka akekho owathwala umzimba njengayo ngiyezwa ukukhuluma ngoba akekho kwabahlele ihlalweni osake kwangena umuntu ngqo ephethe isikhali wafuka wahluleka osake kwangena umuntu ngqo kuyena wafika wadubula kwangenzeka lutho ngaphandle kwenkosi ilanga kodwa khona kunjalo ayikaze ithi la nhlayisuthi zamani ukuhlanganisa nilethi security ezongivikela kwangena kumuntu uthi ke umvangela umgqame ngelinye ilanga kwakunzima kakhulu kulo nyaka kwakunendoda yayifika njalo ingabe kwakuyindoda sengithi indoda engathi ngiyazi njalo kwakuthi mangivukwa kuvuke kunencwadi phansi kwesicapha kudlule inzukwane ibhaliwe lencwadi ngiyabuza ukuthi uzosuka nini esihlalweni sami siyasazi leso sikhathi kula ko 6456 ejwayele ukwenzeka leyo nto yavuka njalo inkosi ithola incwadi sengiyasifuna isihlalo sami kwahamba amadoda ayisehlangana abafana bethe nhlayisuthi asikudinga sokulala masiphuma ngo5 emsebenzini funa siye kuphakameni siyovikela inkosi athi abaplaneke ngolunye usuku bese beza angazi ukuthi benze njani ukuze bangene ngoba kulomgwaqo okhuphuka oqhamuka esontweni kwakungahambi umuntu wesilisa sondele engabiziwe angafani nalento engiyibona namhlanje osubona indoda imi eduze kwenkatheko yenkosi inkatheko indluka ubona indoda imile iphethe iplate idla ubona indoda isiqukula izingane zenkosi kwakwasho ukuthi ngoyinlanga awu ngiyafika sokunendoda idlalisa izingane zami lapha ekhaya hayi bakhuphukeke bafike phambi kwendlu kababamkhulu kwakunelokhuza lapho kwakunesihlahla somvuthwamini noma sekhona yini phambi kwendlu emhlophe kunendawo esangadanyana nje yotshani isihlahla esikhona somvuthwamini kukhona nama roses ke atshaliwe nje bafike bahlale lapho abayitshelile inkosi ukuthi bazohlala uthi umgqame sahlala ke uthi sithe sibona kwakuvuleka isicapha saguqa awusiyithethe inkosi uzothi awu ngiyabonga nhlayisuthi uzongikhatha uthi uthe mefika kubona wasethawu yabafana
Othi umvangela umgqama ayisavuma. Hawu. Nithini? Hayi baba. Sizwile kuthiwa inkosi ayihleli kahle kunabayisabisayo. Oh, manje nizokwenzani? Sizogada inkosi. Ukuze mebefika bafike sikhona sikadile. Uthi ke wabheka phezulu. Uthi kwakukhona inyanga nezinkanyezi. Kwase kwisikhathi santambama. Uthi wayesethi niyabona lapha phezulu. Uthi wasethi hayi siyabona baba. Khonani ingane kwezinkanyezi nenyanga. Uthi satha sazi. Uthi wayesethi ke bafana sukana. Mina ngazi ukuthi khonani ingale kwezinkanyezi ngenyanga sukani lahambani. Angikatwa abantu mina. Base bayasukuma bahamba. Sikhumbula lo hlobo ke lendoda endala yasezulwini. Beneyinkinga engaphezulu kwawo wonke umuntu osekwahlala esihlalweni. Khumbula ukuthi entanda kwafika indoda. Yazi yadubula iqonde yena. La kwalimala khona umama uMabiyela ozala umfundisi uNtombela. Umnewethu omdala. Ngokulamana la ekholweni. Ngoba sifice kukhona bona insimbini masibheka thina. Sase siyangena. Kodwa akukho la khona akathi angivikele. Sokulimela umuntu. Ngelinye ilanga kwangena indoda. Akakho sokwenzeka lokho. Yangena ithi ufuna ukuthandazela wena. Phethe uNtshumentshe enye ke indaba le. Enkulu kakhulu. Ngathi ayugodlile la phansi kwejazi. Hayi bathe abanye hayi kulungile sokuthatha cha. Ngifuna yena qobo lwakhe. Inhloso yale ndoda kwakuthi isikhathi ephethe isambatho eyithandazela ikhiphele Ntshumentshe imkwazi. Untoloba. Yeah. Untoloba. Yeah. Inde. Kanjalo sisho noma yilapha. Abantu bakhuluma enye into sekuqandwa amanye amagama ubone. Yeah. Indaba yilena. Kodwa ke nalapho futhi kwahlulekeka. Ngizama ukubeka nje ukuthi ubani lokhulunywa ngayo. Sikhuluma la ngendoda eyahamba yoqeda impi. Eyahamba yayothoba inhliziyo zamasosha. Izimbabwe lesho namhlanje sathi iRhodesia kusaphethe uIan Smith. Ngicabanga ukuthi ngiyandlala nje ukuthi sikhumbula abantu. Ngesonto edluleke ngangithe mhlambe sokhuluma ngokuzalwa kwakhe. Sikhulume nanokuthi sesesikoleni izehlakalo ezenzeke seqala ukusebenza. Mhlambe ngiyafisa ukuthi ke sikhulume ngokuthi ivele nini indaba yokuthi yena uyinkosi. Mhlambe uzosiphathela leyo uMahlasa. Usuku lokuqala la kuvela khona ukuthi hayi lo omunye umuntu. Ngicabanga ukuthi leyo izoqhamuka lapha endabeni yaseBhenqola la ifica khona ubaba omkhulu elelo dakeni. Ila izovela khona. Ngicabanga ukuthi mangiqeda ukukhuluma la uzosiphathela yona uMahlasa leyo ngoba isikhathi sisekhona kakhulu. Ngiyokuthi kambe baficana nobaba omkhulu elelo dakeni eBhenqola nje. Yini eyavela ngalelo langa ewufakazi bokuthi lo muntu wasezulwini uyena ozoba khona. Ngicabanga ukuthi ke ukuyindlala nje okwamanje sesoqala ke Mahlase na qhamuke nomese afike la isika khona. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Hayi siyabonga mfundisi. Hayi leyo kuzalwa sayikhava. Nokubhabhadiswa kwakhe konke hayi. Sayishaya le
siyaqhubeka manje kuningi ke okunye ke okuzoyivelela sazi umgodla kaMshumayeli wona uphetheni sozwa ngaye. Angibonge mfundisi. Ngibonge nakuthabo. Cha mfundisi yawenanela amazwi wonke washona. Ukuthi kwaku umuntu ongafani nabanye. Lokho ungafani kwakhe nabanye. Kusekhona nanamuhla. Angiqale la. Sikhulume kakhulu la ngokulandwa komuntu. Sikhuluma ngalo Shembe ongafani nabanye. Ezweni lonke, hayi la eAfrika kuphela. Umuntu ohlonipha abantu abangasekho sakuzwa ngoShembe. Ngisho ke ngasohlangothini lokukholo. Esintwini abantu abangasekho bahlonishwa kakhulu. Umuntu nje ehambile emhlabeni uhlonishwa ngalendlela esimanga esintwini. Hayi namhlanje. La umuntu ohambile emhlabeni ngiyabona ukuthi ngoba kwathiwa uyidimoni akanakwa. Hlonipho kayikho kumuntu ohambile emhlabeni ehlonishwa abasaphila. Kodwa lapha ekuphakameni uShembe usifundisa ukubahlonipha kakhulu. Efike bevele obabamkhulu nogogo bethu bebahlonipha abantu abangasekho. Ahlonishwe eyofihlwa. Ahlonishwe noma esehambile. Uma kubonakala izimpawu zazikhona izimpawu emzini yamadoda ezazikhomba ungahambi kahle kwezinto egcekeni bese kubonakala ukuthi uma lezi zinto zingalandelelwa zingenziwa zinganakwa kuningi okuzokwenakala. Njoba ngisho ukuthi izimpawu zazikhona wasifundisa uShembe ukuthi asobanaka abantu abangasekho. Umhlaba ke uthi siyabakhonza. Asazi nathi ukuthi bakhonzwa kanjani ngoba sikazi uShembe sifundise ukuthi sibakhonze kodwa wathi asobakhumbula. Lokho kubakhumbula kwethu umhlaba namhlanje uyabona ukuthi bafanele ukukhunjulwa. Ngoba kubantu bonke nasenkolweni yabantu abamnyama ngisho ngokukholwa ke manje asikamtholi soloko kwaqhamuka inkolo bangena abantu abamnyama enkolweni yaphesheya omnyama osanti asikaze simthole. Angazi noma kungenxa yokuthi abantu abamnyama kabakholwa yini ukuthi ngizothini bangathuthukiswa bapronyotwe phela thiwa bangosanti. Akekho omnyama kusho ukuthi umuntu omhlophe nenkolo yakhe akambona umuntu omnyama engasondela kuNkulunkulu. Kodwa uShembe ufika wasikhombisa. Ufika uShembe wasifundisa wathi asingazinyezi nobumnyama bethu ngoba uNkulunkulu wasidala ngomfanekiso wakhe. Ngikhuluma ke ngokulandwa komuntu nje sikufundiswa uShembe. Sikubona kuShembe ukuthi kwalwa izimpi la babaleka abantu abanye bangena emfuleni. Umfula wathatha wabhekisa olwandle bamuka abantu ebengena emfuleni zadla ingwenye. Bonke labo bantu balele eziswini zezilwane eziswini zamanzi abafanele babe kuleya ndawo. Konke sikuzwe ngoShembe. Nkosi uzokwenziwa njani na? Silandele wena bona akekho futhi omunye ongabalanda. Yikho ngikhuluma ngalokho ngoba njengoba ko December nje abantu bazi ukuthi banamathuba nokungahambi kahle ungazange kuhambe kahle unyaka uphela uqala uziyofika egcineni. Uma beya kwabanamanga bakutshela ukuthi hayi indaba isemsamo lo msamo ungalungi kade aqala abanye baqala ukulungisa kuze kuzobe namhlanje lo msamo kawulungile. Uzolungiswa ubani? Kuthi kuthiwa kuyalungiswa kuthiwa khona wasala enhla esangwane.
kuthi kuyalungisa kuthiwa umnye wasala endonda kusuku omnye wasala encome uzolandwa ubani wonke lomndeni ongakohlakazekile uShembe kusifundisile la ngoba uShembe akahluleki ukulanda abantu ezimpini laba achithekela khona ongeke usuke la makuthiwa oyihlo omkhulu baphelele esandlwana isandlwana njengoba inkulu kangaka uzobalanda kuphi balanda uba lozoba memeza basabele abuye nabo emanzini bamuka nothukela nomkhomazi uzobalanda kanjani eziswini zelwana abadliwa zingwenya uzobalanda kanjani bahlulekile abaningi bethi bayakwenza lokho imindeni eminingi sithe cha seyiningi imali esiyikhokhile sizama ukuqoqa okhokho bethu njengoba kufanele baqoqeke sesehlulekile ngoba sisathi siya kulo ngeimpawu njalo ezikhona ekhaya ikhomba ukuthi akwenzekanga kahle siye umhlongo enza qede tholakala ukuthi akwenzekanga futhi kahle ngeimpawu ezibakhona ekhaya siyazi naku yathina siyakobhofungana nabo esiyezwe kuthiwa bayakwazi ukuqeqebula kodwa ngeke bakwenze lokhu kuphelele wathi ke uShembeke yena akafani nathi nomhlongo labo okuyiwa kubona uShembe uyakwazi ukubalanda la bekhona uyabamemeza njengoba isho ingoma lapha 148 kwezaManazaretha bamenyeziwe emathuneni baphuma nakhona emanzini uyabamemeza baphuma olwandle yabamemeza baphuma akafanike njengoba kade umfundisi esho akafana akayi uShembe entabeni ayele sandlwana bamemeza la ekhona abesethi wena obalinde sangweni ekhaya ingakho ke ngikhuluma ngakho ukuthi ukulandwa komuntu abaningi kade befisa ukuthi kubakwenze abanye sebekwenzile kodwa kuphumelelanga ngoba balandwa abakwazi akekho umuntu okwazi ukulanda abantu kuchithekile kangaka nje izizweni zonke umsindo omningi khona kungenxa yabo laba bangalandwanga zingaka nengozi emgaqweni kangaka ingenxa ukuthi kwalahlwa isiko kwangeyona umkhubo kwakuyisiko lokuthi uma kukhona okwehlilo kubi phezulu komuntu agezwe ukuze kungenzeki kwabaphila esehambile yena kwakuyisiko lelo lokuthi awukwenzeka okubi kanjeni akwenziwe kanje kumthetho wakhona bese kungenzeki kume lokho akuzaze kwenzeke namhlanje la kunengozi khona obala namhlanje lezo ngozi zisekhona ngoba laba abantu abahambela lapha banakwe umuntu uShembe wasifundisa ke ukuthi singakukhohlwa lokho laba abantu abahambile uma umuntu esehambile uthi umzimba wakhe usophelile la ehambele khona umphefumulo wakhe bese uyahamba alinde ukuthi uzolala agezwe ngaphambi ukuthi aye koyise emkhulu labo kuthiwa amadimoni abekho uShembe akasifundisanga ke thina lokho amabutho kaZulu lawe siza ukuthi alwe izinto uma esefikile uShembe ambona ukulandwa komuntu ngisakhuluma lapho ukuthi uShembe wayenye inhlobo yomuntu okwazi ukulanda abantu ngolunye usuku ewela lawe uthukela wathi umefika eginga indlovu wama nesixuka ehamba naso wayesebheka phezulu wayesebuza abantu hawu bantu abami niyakuzwa lokuhlabelela ingoma 45 kweza seNazaretha kamemeze ebusuku nasemini awungizwanga ngani bathi abantu cha baba kasizwe ngoba akekho umuntu ozozwa nanamhlanje akekho uShembe kuphela ozwayo khala kwabantu emhlabeni nezilwane na yonke into ayamabutha ya hawu samemeza ebusuku nasemini awusizwanga ngani
athi ke zizwe lalani uZulu azwakala phambi komsindisi ngoba uZulu wafika wakhwetshulwa endleleni yakhe uyangena endleleni yezizwe kwanenkole yonke imhlaba abantu banganakwa amabutho ayabuza hawu osusufikile kodwa samemeze ebusuku nasemini kwenze njani weza uShembe njengoba ngikhuluma nje ayambona amabutho ithina kuphela singamboni sineshwa sihlale nomuntu singamboni kodwa ke ngizothini yishwa lethu noma yishwa bahlala noJesu abazange bambone bagcina bembulele bengamboni wathi mesihambile emhlabeni kwayila bembona hawu kanti senza iphutha bawulithetheleswa kwani lithethelela kanjani iphutha lenziwe usulubona emva kwaloko ukuthi nanti iphutha athi kamabutho kaZulu umtetele siteteleni singene ngoba babulawa laba bantu encome babulawa esandlwana nakuzo zonke ezinye izinkalo amabutho aseAfrika ka abantu abamnyama sitetele singena sizikhonzela uJehova lo ovuma abantu beze nezidwaba namabhishu okwathi uJesu akayifuni yonke lento kwafika uShembe uJesu engizothi uJesu wabantu abamnyama wangakuhlaziya konke lokho wathi wozani ninjalo uNkulunkulu nifuna ninjalo ngoba wanidala nabanje abantu bonke laba engikhuluma ngabo abalandwayo wabalanda uShembe nangiya eqimfolozi the umefika phesha kwemfolozi namba abantu bathi mabembona amabutho asemoyeni athi bheka uZulu esinelo isimakathatha hawu sesiyathuthuka nangu uNkulunkulu uShembe fundisa ukhuluma indaba hayi ngafani nabanye abantu uye lo Shembe izolo ke ake ngikhulume ke yayizolo 1974 72 ehamba nesilo ubheka uZulu cha Mdlokombani eyenkandla eyolanda uCetshwayo wahamba nini inkosi uCetshwayo cishe iminyaka ngo72 yayiye ekhulwini ahamba uCetshwayo kanti akazange ahambe kahle kuyakholwa njalo nakhona lapho uCetshwayo emenyezwa khona eyidlozi la khona kuyakholwa kodwa ngeke akwazi ukumhlangabeza uCetshwayo kodwa uShembe wakwazi ukumhlangabeza wengafani nabantu nanamhlanje kusenjani ngikhuluma ke ngabantu abalanda abantu bakubo kuthi uma sewudelile wenza yonke into ungakhohlwa uShembe ngoba uShembe uyabazi la bekhona walanda uCetshwayo wakhululwa maningi amakhosi akhululwa khona imkhawulo ke le ngithe yayingamasiko ngoba kwenzeke nje akwenziwe kanje ngoba kwenzeke nje akwenziwe kanje usho njalo amazwi ahlakaniphileyo 22:28 ningayisusi imkhawulo eyamiswa okhokho benu uma kusekuthiwa ke okhokho bethu bayamadimoni abasanakwa abasakhunjulwa kokhunjulwa abantu kokwenzeka kanjani basifundisa uShembe ukuthi hayi ngabalahli sikhona nje siyinzalo yabo bakhona nje bawo babamkhulu wafika nesibani uShembe sakhanya emhlabeni wonke umhlaba sakhanya naye ngakhuluma ngenkosi yamangisi eyalala yaphupha iphupho uyabona isibonakaliso sithi ke siyiphupho ngoba safikelele wavuka engqanqa ebona abantu abamnyama wabona uNkulunkulu wabo wagcina azile etsheliwe izazi zakhe ukuthi lo wambona ke
owafika wahlala esihlalweni sakho wabuqeda ubukhosi bakho lephesheya kwezilwandle ngoba wayesebuyile wayengekho ngaleso sikhathi baphela ubukhosi bamangisi la kwelakithi eAfrika iyonke ingaka kodwa uShembe zikhona izinkolo umuntu oyengafani nabantu umuntu owayengafani nabantu njengoba umfundisi keDesho na yikho lokho esikushoyo ukukhumbula kwethu ukukhumbula lezi zinto ukuthi kwaba nje wakhuluma naye ngezinto namhlanje eziqhamukakho zibonakala ukuthi wenga yena umuntu wasemhlabeni khulume engaphindi kabili khulume kanye kuhambe kube nje abantu abami kuhambe kube nje ngolunye usuku kwakusetshenzwa la eNtanda ngiyacaphuna njengomfundisi keDesho wayengafani nabantu yisabatha la ePhakameni kazi ukuthi kwakuye umuphi umhlangano noma kwakumhlangano kaJuly owawuhlize ePhakameni ngoba kaJanuary isikhathi esiningi wawuye entabeni uma ke kuphunywa ngolunye usuku kuyosetshenzwa la sokufika unkosikazi kaMkhize umphathi weinsizwa wayela kwamaphumulo unkosikazi akaphilile unengane encane kulezo zinsuku ela ahambe emhlabeni ahambe emhlabeni kumenyezwa ke lithi izwi lenkosi Mkhize memeza insizwe siyeNtanda siyosebenza kwamenyeza unkosikazi uhambile zangena insizwe emalolini zafika eNtanda khuluma ngomuntu umfundisi athi wayengafani nabantu kwathi mase kufikiwe eNtanda zehla insizwa Mkhize wayesesondela enkosini athawu baba ngikhulelwa unkosikazi uyezwa akasho akasekho ngikhulelwa unkosikazi uphi Mkhize uthi usekuphakameni wayesethi thatha ilolu umlandi uMkhize uhanjelwe unkosikazi enkosini uthi uyagula wathatha amadoda amabili kwangena elolini ekuphakameni kulaba abalindile cha inkosi ithi asimlande kulanda isidumbu ingane nansi yalapha yagogo bayi wathathwa lo nkosikazi wafakwe elolini nali loli liyobheka eNtanda lisuke ekuphakameni wayengafani uShembe nabantu nanamhla kafani nabantu uma efika sebemehlisa ithi inkosi hawu Mkhize kanti ngilandela isidumbu kanje kanti ngilandela isidumbu wezothina uMkhize wathula inkosi isikhashana usethi yenza nje hamba uye lapha enhlalisothini le ayisebenza ayiningi ke amaloli ke deyithutha ibaningi izosebenza la emovini usethi hamba uye kule yanhlayisothi funa abantu ababili abadala ekukholweni nabadala eminyakeni yokuzalwa kwabo wahamba uMkhize enye indoda ayithola kwakuya kwaMthetho enye indoda ayithola kwakuya kaChiliza babuya nayo bezala umuntu unkosikazi kaMkhize ulele la uhambile emhlabeni uthi ke uShembe Chiliza nawe Mthetho uthi ngifuna nibe ofakazi Mthetho icala la manje wengafani uShembe nabantu nanamhla kafani nabantu ungakusho kushoyo ngaye asinankinga thina ethine sambona nesimaziyo hayi konke ungakusho ngoShembe akunamatheli kuyena kodwa akafani nabantu ngifuna nibe ofakazi balokhu lenkosikazi ihambile emhlabeni ithi sengibuye ezulwini ngeke waya nini kanti abantu maye ezulwini bahamba kanjani umbuzo omkhulu loyo sikubone ngoShembe sakuzwa ngoShembe ngafike ngabheka emabhukwini abantu abaphilayo athola igama lalo nkosikazi lingasekho khona uma ngibheke ebhukwini labantu abangasekho
ngathola igama likhona ngase ngiya kulaba ababhalayo omabhalane baningi asezulwini bakhona hawu leli gama lingene kanjani la kulaba sebehambile na la lo nkosikazi ukhuluma nalamadoda uShem uthi bathi laba basezulwini isikhathi sakhe bese sifikile wayesethi ya kulungile ngicela nilisuse ngala nilifake kwabaphilayo uthi bakwenza lokho uthi ke lo nkosikazi nizomthatha nibuyele naye kuphakamini kodwa uzovuka ngifuna ke nina nibe ofakazi ukuthi engikushoko nasezulwini kuyenziwa fundisa ukuthi wayengafani nabantu kunjalo ubufakazi bethi yibo lo besikhuluma ngabo wayengafani uShembe nabantu khuluma konke ukukhuluma kwakho wayengakushintsha eziningi lezi engingazisho mina uthi lo sizi lwakho uthi kodwa leyo phela uShembe wathi sengizwile kuzophela linda kuzophela thola ufuna umntwana linda uzomthola konke nje ngoba akukho kwehlula uShembe uma namhlanje uShembe ehluleka akakuyena lesimazi akukho kwehlula uShembe nendlela uShembe uyayicaba yalolu usizi lwakho kodwa lolu usizi lwakho akakutshela uShembe ukuthi ubulawa usibisi kade ukufa lokho kukuwe uphila wena kube kuphela akafani uShembe nabanye abantu yikho lokho sithi ukukhanya unkabindi akhuluma ngakho esuka le ehlobani kuthiwa akayokusho le obunjeni abuye ezeThekwini nasemgungundlovu hayi kwakhanya bambona bonke abantu ukuthi naku ukukhanya ngoba kwafika ukukhanya kwakhanyisa wonke umuntu osemhlabeni phansi osemhlabeni phezulu nosezulwini wakhanya ukukhanya abalele bathi hambani niye kuphakamini hambani niye kuShembe niyosigeza khona njengoba ngihlale ngisho begeza bonke abantu isikhathi seku 5 o'clock siyabuya khumbule kuphakameni nanda 88.4 FM uhlelo lwakho lolumlaleli oluba njalo ngamasabatha ekseni kusuka ngo4 kuya ku6 ekseni njalo nje ngamasabatha uzosithola ukhumbula ke sikhona lapha ku WhatsApp 068 764 9969 068 764 9969 sikhona futhi lapha ku Facebook page sikhumbule kuphakameni 1910 1976 uzosithola futhi lapho uTikTok wethu hayi no Canon usezame wazama hayi awuvuma uTikTok uyanqaba so indawo sitholakala kuzona yilezi sengiyibalile Facebook na WhatsApp uzokwazi ukuthi uthumele umyalezo mhla ka13 kuDisemba ku2025 unyaka wamaRoma siyawuphetha manje sibheke esikhumbuzweni seNkosilanga isikhumbuzo ke seNkosilanga umhla ka19 Disemba siba njalo ngomhla ka19 kuDisemba singena ke ngo18 ebusuku izathu senze singene ngo18 ebusuku sibe singo19 ukuthi u18 ebusuku vele kusuke seku19 ngokwasezulwini ngokwamaRoma kusuke ku18 ngoba usuku amaRoma liqala ngo12 ebusuku kanti ngokaNkuluNkulu usuku liqala ukushona kwelanga ingakho nesabatha liqala ngolesihlanu ntambama liyoze liphela ukushona kwelanga ngakusasa manje kufike kuphambana omunye axakwe ukuthi hawu indaba inkosi ihamba mhla ka18 kodwa manje sikhumbuza mhla ka19 sikhumbuze bese singena ngo18 hayi ikhona ukuthi kuhamba khamba izinto ezibuyele endleleni engihlale ngisho ngokaNkuluNkulu nje malishona nje ilanga ngomhla ka18 kusuke sekuqala u19 qala ngisho indalo kwaqala ubumnyama kwalandela ukukhanya akuqalanga ukukhanya kwase kuzoba umnyama kwaqala ubumnyama kwase kuzokukhanya ihamba kanjalo ke into
ngokaNkulunkulu sisekhona ke la sikhuluma indaba yenkosi yasekuphakameni inkosi ilanga JG Shembe bamazi kanjalo uShembe wesibili incwadi le ka intshumayelo ezenkosi ilanga amazwi enkosi ilanga lawo esasizwa ke ubaba umnyanda ngeke ngithanda ukuthi ngangikhuluma isikhuluma sibuye sicaphuna amazwi ngqo ngizodlula nje la nami bese kuqhubeka kumshumayeli intshumayelo ka19 bale 19 bale intshumayela 31 July 1965 ekuphakameni ngizoya nje lapha ya ku26 ngiqale khona ngoba yinde ngeke phela ngayifunda yonke lento ithi uNazaretha aqala ukufika emhlabeni kade bafika nako Mose nako Jesu nakubaprofeti bafika buhluleke bese siya lapha ku33 ithi nani maNazaretha ningakhohlwa ukuthi nisizwane esincane ningabantu abadelelekileyo iyasho inkosi la ithi amaNazaretha kahle kahle ayisizwe esincane lesizwe lesikade sasiphenjwa ingakho ethi wathi ubaba omkhulu sokuyisihlanu efika emhlabeni so uyasho ukuthi nako Mose nako Jesu bafika uNazaretha buhlale bese buphinde futhi buyaphela siye lapha ku36 uthi manje ngikhuluma into yokuthi lobu bukhulu basezulwini ningathengisi ngabo lobu buhle bukaShembe ningagangi ngabo ningathi nxa niphakathi kwalomuzi icabanga ukuthi nisendaweni yenu lapha ekhaya ayikhulunywe indaba yokuqomisa indaba yemali indaba yenzondo indaba yokuphatha umuthi ubulale umfowenu lokho anokwenza emakhaya eni lo muzi akusiyona indawo yalezo zinto kulo muzi kukhulunywa indaba kaShembe kuphela uma ungenanto oyikhulumayo ngoShembe ubothula ungakhulumi ngendaba yokuhleka yenziwa lapha ekuphakameni uhleka ngokwasezulwini kuphela kepha lolu hleko lwezinja nelwezinkawu alwenziwa lapha ekuphakameni ngoba indawo engcwele indawo kaShembe ingubo le kaNkuluNkulu ahloba ngayo kathathu phambi kwamazulu onke unyaka umunye inkulu ke leyo ndaba bese sizoyivala la ku46 uthi ke izithe engaphandle komuzi wasekuphakameni ayisenawo amandla sezanqobeka isitha esikhulu namuhla somuzi wasekuphakameni isono isitha esikhulu kunazo zonke isono esingaphakathi kwami esingaphakathi kwakho esingaphakathi komntwana wami nowakho yileso namuhla isono esikhulu kunazo zonke izitha kunazo zonke izitha lezi ezingaphandle uShembe usewazinqoba kepha isitha esinyonyobayo yisilapha ngaphakathi kwethu isono yileso sitha kufanele silwe naso kakhulu noma sikuwe noma sikumfowenu ungasho ukuthi ngingumelusi wakhe yini ungasho ukuthi anginendaba abaphilanga abantwana bakaAdamu ngoba babenjalo wayithi omunye uma yenza into yimbi athi omunye akundaba yami ungumelusi womna wami yini ngingumelusi womfowethu yini abazangeke baphila ngalokho ya ngizoma la ngoba amazwi enkosi ungawafunda kungaphela uhlelo ngoba nami sengithe nje angicaphune lapha nalapha inkosi ilanga la iyakhuluma ngo1965 iyasho ukuthi uNazaretha kade bafika emhlabeni bufike buhambe kuphele bubuye evuke buhambe kuphele mhlambe ngelinye ilanga soyikhuluma indaba ukuthi yini la iqeda uNazaretha lobethi inkosi bahamba kuphele bubuye evuke buhambe kuphele bubuye evuke ikukhona futhi la ishoyo lapha masikhuluma kakhulu indaba kaHezekiya iyayikhuluma uyizwe ukuthi inkinga yayila nala ngicaphu nakhulu amazwi enkosi la
ngaphambi kokuthi siqhubeke ngoba iwona sigayidayo njengoba kulesikhathi uyasho ukhuluma ngomuzi wasekuphakameni la ukuthi akuyona indawo le uthi anogada ngisho ukuhleka ngakhuluma izinto engahlangene noShembe into engahlangene noNkulunkulu kulomuzi ayikhulumi lamazi sengiwafunda ngoba silana nje sibheke kuJanuary ngeke ke kube sesithi ngoJanuary masakhuza imasatshela abantu ukuthi ikhanjwa kanjani siqala ngawo amazwi enkosi ukuthi makuumhlangano nayo inkosi yasho mase kufikwa ke emhlanganweni kuhlangene emzini wasekuphakameni ngoba ngokuhlukana kwamaNazaretha la isuke khona kusokuse kuphakameni ngoba konke kusukela ekuphakameni noma akuthuze ebuhleni umhlangano kodwa wasekuphakameni kufanele ulandele izinto ezazenziwa ekuphakameni ngoJuly yebo unless wena usemhlanganweni ongabizwa ngoJuly uma kusenhlangakazi kufanele yonke imigomo enziwe uShembe uhambo lasenhlangakazi uyilandele uma ungayilandelile awukho enhlangakazi awukho ilapho nami sengithi angicaphula amazwi singakafiki kuJanuary mhlambe futhi ngoba ubusuphela noDecember kulamasontazi amfundisi akusiza ukukhipha amazwi bese kuthiwa awubabheke benzani batshele uba abantu ngoso sesiqame sesisola nje batsheliwe yini basatshelwa yini ukuthi lokho akwenziwa la kwenziwa kanje la akwenziwa ukuthi kuhle ungaqhamuka usekuthiwa nje hawani babheka abantu bathi hayi asikaze sitshelwe thina leyo nto bese kuba inkinga mshumayeli awuqhubeke naye siyabonga kumfundisi nakuwe Sambothi mfowethu ngiyagoqa nje namla njengoba usho nawe uyacaphuna lapho kuliqiniso liphelele ukuthi kubi ukusola ungafundisanga baye bathi ke umuntu akahluleke ngazange zame uma usuthi uhlulekile nje kodwa uke wazama khona uhluleka nje ubuka awuzamanga kodwa kusuba sesiyabona cha hayi uhlulekile cha akahluleki umuntu enjalo ngithi ke umfundisi uma ekhuluma ngomuntu oyengafani nabantu la engomeni yamaNazaretha amakhulu 218 214 uthi umkhululu wethu usefikile simzwile sambona kusho ukuthi umkhululu wengakazi afike 51 ingoma yamaNazaretha ukukhanya inkosi iza nokusa iza nokukhanya iza nokusa emhlabeni lokho ukukhanya kwakhulunywa uNkabini la inganekwane le umfundisi akhulume ngayo kunomuntu ongafani uthi kwafika insizwa zithi cha ngeke ubaba maye khuluma kanje labantu abamhluphayo ukuthi ngingasi imbhasobhe thina babesho kenyameni kanti uShembe ubhasojwe emoyeni akabonwa futhi uShembe enyameni onenhlahla umuntu obona uShembe njengoNkulunkulu kuhlekile lokho ukuthi uShembe uyini kodwa lezi imanga engikhuluma ngazo uShembe akwazi ukulanda abantu eziswini zengwenye ukhona ukukhulumakho uShembe akhulume nezinkawu hayibo into enjani leyo uyini uShembe akekho umuntu oyilandelayo leyo nto kodwa ke thina nzalo kadingana nosenza khona usefikile umkhululo simbonile la khona incwadi uIsaiah 46 ithi noze niguge nginithwele noze nibe mpunga nginithwele no ngifanisa nobani lokho kungakaze kwenzeke abantu uNkulunkulu abagone
abakhona sithiwa egono Israel konke kwakwa-Israyeli uma kwenzeka sikubheki ukuthi kungenzeka nakuthina yini thina salahlwelwani salahlwa ubani esilahlelana ukuthi okwethu kunganakwa saphuphuthekiswa saqonelwa ezintweni zonke zethu saze saqonelwa nokuba sihlubuka uNkulunkulu wethu qobo lo wase-Afrika izazi lezi eziphenya incwadi zithi Afrika ila uNkulunkulu iyona uNkulunkulu ayidala wabeka abantu bakhe eAfrika hayi kulezi ezinye indawo kodwa sesiqonelwe sizibona izinto eziningi lokho kwenza uShembe axwayiwe kakhulu la emefika izimishini zingamfuni uShembe zonke ngoba kwakuthiwa uNkulunkulu uzwa belungu ayikho into uNkulunkulu angayizwa ngomuntu omnyama kwakwenze njani wafika uShembe wakhomba ukuthi uNkulunkulu unjani isilwane lesokuthiwa uNkulunkulu esinjani uShembe akazange yenze into engazange yenziwe abanye abantu behluleka angiliphinde lelo uShembe akazange enze into engenziwanga abanye abantu umfundisi behluleka ngikhuluma ngokulandwa komuntu ngithi uma ukuzamile la ukuzame khona kwehlulekeka nawe usukhathele woza kuShembe labo bantu balandayo bakini uShembe uyabazi uyokukhululela bona noma badliwa amabhubesi uShembe uzobalanda emabhubesini akunikeze bona noma bafele emayini uShembe uzobalanda yapha emayini abahlambulule badinga ukuhlambuluka kukhona lokho okwenzakayo abantu abaningi bayakuthimlela kakhulu uthi hayibo ingane sezizangoma ezincane kangaka phela uyingane noma abu no 20 years uyingane kodwa ke lezi ke ngikhuluma ngazo 3 4 5 6 7 8 sokuyisangoma yini imoya engenakho efuna indawo abanye babo laba bayizangoma bebancane oyisemkhulu bafuna inhlambuluko bese kuthiwa hayi amagobongo ufuna amagobongo lo akenzela ukuthi ngoba izimpawu ziyakhomba khona izimpawu ezikukhombayo wena bese ukubonela ngale cha akukhona lokho le moya edinga ukugezwa ibonakala manje ifanele ukuthi lo muntu ayothwasiswa athwaseke umuntu aqeda athi nya lobo bungoma kuthiwa uzoba yibo angabi yibo abe yilokho inyanga yezulu eyayikhuluma ngabo abe umphuphe ngoba akuzange kufundeke kahle inkombe ekhona ukuthi kudinga kwenziwe njani munye umhlambululo wabantu nemimoya uShembe kuphela umfundisi wengafani nabantu kunjalo uShembe uyakwazi ukuhlambulula imimoya angayihlambululeli ukuthi ibe izangoma ayihlambulele ukungena ezulwini ngoba isangoma asingene ezulwini asikho ngale yikho lokho uShembe izangoma imimoya yezangoma yathi mayifika entabeni wayixosha ngeke ke ibuye namhlanje ibuye seyithi iyaphila cha nomuntu oyisangoma umNazaretha akuhambe kanjalo uShembe ke ufikele ukuthi asigone sonke bheka ngoba njengoba ngisho iAfrika kodwa khona yonke into uShembe njengayo uJesu kwafika amaSamaria uthi noma uJesu ethi ukuthi hayi wangithunyelwe kubo bonke abantu athi amaSamaria impela kunjalo uthi ngeke ngithathe ukudla kwezingane ngijikele enjeni uthi unkosikazi kunjalo Nkosi kodwa izinja zidla imvuthuluka ewakubo amakhosinazo
wathi uJesu ayu usungihlulile wayesemnikeza lokwayekufuna noshembu njalo sikhuluma la ngono inkobo abantu abafika la ekuphakamini abaxoshwa bathi simbonile uNkulunkulu wezwe lakithi ngoba wake wafika uNkulunkulu endini umuntu okwazi ukukhuluma nobaba omkhulu amadimoni shembu yakwazi ukukhuluma nawo awacele enza into efanele kuyenza amakholwa athi amadimoni kodwa ushembe uyakhuluma nalabo bantu balethe into enhle ekhaya balethe isibusiso balethe ukukhanya ngoba ushembe ukukhanya ithi ke la nginoze niguge khona ningamfuni nje nginithwele ngazi umuntu ongamfuni ushembe onjani noze nibe impunga ngoba ngani khipha usizini silandela leyo nto njengaleyo umfundisi akhuluma ngayo okumnandi ngoba ilotshiwe la encwadini silandela into ekhona noma ngabe siyayiziba siziba into ekhona asiyilaleli nje kodwa ikhona ukuthi uma kuthiwa uDeuteronomy 18:18 ngiyonivezela umprofeti kubafowenu engiyobeka mina amazwi akhe emlonyeni akhuluma kutshelwa yimi thina ngoba singenayo nje ethi ngoba ngezinako sibamnyama into omnyama ngeke abe nento enhle yini le dala singabi nayo into enhle ubani lo siqonelayo saqonelwa izizwe kodwa usefikile umkhululi nomqondisi ukuthi inkosi lana uma kunjena awu baba sengidlame ngahluleka la ngiyagcina ke manje Sambo ngikhuluma ngokuthi ngitheni mfundisi ayikho into ushemba yenzayo engenziwa ngabanye abantu bahluleka wafika yena wayenza yaphumelela ngiyagcina ke ngithi kufika umfundisi uSibanyoni la ngake ngakusho lokho Nkosikazi uyagula uphethwe isibeletho bafika odokotela esibhedlela benza konke mhlawumbe isikhathi esingangenyanga ezisithupha amasonto amabili inyanga eyodwa ehleze esibhedlela kube ngcono aphuma hambe uyabuya useyakhokhoba hawu ngafa bahlangana odokotela hawu kanti lento kuba sasithi siyiqedile nje kulandwe abanye ochwepheshe bafike benze lana kwathi ekugcineni ochwepheshe sebephelile bathi Nkosikazi lalela ngungodokotela ochwepheshe bathi yabona besithi ke manje siqedile nathi emgodleni yethu okuthiwa imhlanti ikhwama zenyanga alisekho ikhambe lisele elingalapha lento manje uma senithi ayilisekho ikhambe lisele ngizoba yini Nkosikazi lo kaSibanyoni ngizoba yini bathi odokotela awu nathi sekuphele kwesikwaziyo zonke imbiza esinazo sizithakile sithi siyayiqeda lento ayivumi ukuphela isibeletho ngeke amthola umntwana isibeletho siyagula bathi ke manje into esingakusiza ngayo yinye izinhlungu singakusiza izinhlungu iphele kodwa ukuphela kweinhlungu ngeke usabathola abantwana hawu ningenze njani uthi sibone ukuthi isibeletho singasikhipha esizokwenza abantwana ungabatholi kodwa ngeke zisaba khona inhlungu uyayizwa lento empili kukhuluma uchwepheshe awu cha ngiyakuzwa lokho hayi anikahle ngiyibuyele ekhaya ke ngiyokhuluma nomyeni ngoba uma siphuma isibeletho sengiphila la inhlungu zingasekho kodwa abantwana ngeke ngibathola uyafika kuSibanyoni iyakhulunywa le ndaba awu baba ngibuye esibhedlela nje abelungu bathi sebehlulekile awu manje na uma sebehlulekile abelungu kuzokwenziwa njani uyaqhuma inhlungu uthi Nkosikazi abelungu bathi baba into engangisiza yini bathi yini
ukuthi kukhishwe isibeletho kodwa abantwana ngeke ngisabathola athuka usebanyoni hawu kuzokwenziwa njani uma kunjalo athi hayi asambe siyokushembe the umfundisi kwakuumuntu ongafani nabanye abantu ngihamba naye ngivumela yena kodwa ushemba yiki into ayenzile engazange yenziwe abanye abantu behluleka final odlala ifinal manje bayafika enkosini awu baba nkosikazi uyesibhedlela ephethwe isibeletho abelungu bazama isikhathi sesiside sebehlulekile ithi inkosi hawu bathi pho uma sekuhluleke bona kuzokwenziwa njani sibanyoni engakabi umfundisi enhla isuthi nje kusibanyoni awu baba bathi manje lezi inhlungu ezimphethe zingangcono uma isibeletho sikhishwa kodwa uma kuphuma isibeletho ngeke abathola abantwana thule kancane inkosi hawu uthi bese kuthiwani ke uma sekunjalo manje abantwana bekho kanti wevele ngenamntwana mfundisi ngithi ayikho into ushemba yenzayo abangeyenzanga abanye abantu bahluleke uthi ke ushembe mfundisi sengithi mfundisi ngithi mfundisi ngoba umfundisi manje sibanyoni baba ehamba nonkosikazi wakhe uthi okusho ukuthi lalelisise kahle okusho ukuthi kudingeka sakhe isibeletho esisha ukuze umakoti athole abantwana sokwakho ubani isibeletho esisha mfundisi uhlale ifunda la incwadi Isaiah 41 sitsheleni okuzayo nokwake kwenzeka ukuze sazi ukuthi ngoNkulunkulu nakho ke athula usibanyoni kudinga sakhe isibeletho esisha engento abathabelunga lesibeletho inkaneko wayesethi ushembe gijima ulanda intambo khuluma nginganekwane la singcono zeyikhuluma emini zayikhulunywa ebusuku kangisaba kabe ngisemncane ngizokuthiwa ungayikhuluma emini nganekwane uzomila impondo ngithi mina yibo ngizoba ikambe ziyoba njani ezenkomo noma ezembuzi noma ezenqama lezi ezibuye iphethana zenze nje ezisontekile wakijima usibanyoni olanda intambo yayiphatha indlondlo intambo yayenze nje eyifumbathe yayisithi sibanyoni sesakha manje sibelethe esisha esizokwenza unkosikazi athola abantwana yayiphotha esandleni yayiphotha la esandleni yayiphotha esandleni iphotha intambo ithi siyakha manje isibelethe esisha sokuthi abantwana unkosikazi akwazi ukuthola abantwana behlulekile odokotela eyifumbatha yenze yasethi ubhinqisa umakoti nizobathola abantwana bayisithupha abantwana umfundisi agcine batholile ngalesi sibeletho sika Shembe esisha akukho kwenzakho okungenziwanga abanye kodwa behluleka nawe uma usuhlulekile ngikhuluma ke ngokulandwa kwabantu la bengikhuluma ngalokho okuba inkingi impela kwabathi bayazi kungenzeki chitheke imali kuphela izibaya kulanda umuntu nje le esandlwana tholakala ukuthi nalomuntu akafelanga nakhona lapha esandlwana wafela uthukela akunyanga isilwane wamuka namanzi wangena olwandle sokuhlulekekile ukuthi la ekhaya kwenzeka izinto uShembe uyazi woza kuShembe akahluleki uShembe wenza uShembe osokwenziwa abanye behluleka angithi indiuno inkobe ngikhulume ngalo la selilapha eThekwini laphela nya kuthunakala ingane wathi mefika kuShembe wathi uShembe ngizoyilanda ingane wayilanda ingane wathi umfana ozomthola igama lakhe uLwandle ngoba ngimlande ephesheya kwezilwandle uShembe wenza into esehlula abanye abantu yena uyaphumelela kuyona ngoba uShembe akehlulwa lutho fundisi kungaze kuse phela
kodwa ngikhuluma ngezinto uShembe azenza sezenziwe ngabanye abantu kuhluleka. Hayi sibonge Mshumayeli. Mfundisi ungakangeni. Hey amazwi enkosi angifuni ukuloke ngingawafundi sibe sithi sesikhumbuzweni. Aloke eqhamuke njalo. Ake ngidlule futhi ngingenise ngamanye futhi. Yini manje? Hey Nkosi. Intambo iningi. Hayi ngithi uqhaqhaqa. Upage 85 fike lo intshumayelo zenkosi ilanga uvolume 2. Ngiqale phezulu nje lapha ku22 uthi ibandla lamaNazaretha ngenye into. Umuntu ongumNazaretha ngenye into. Ungeze wakholwa mhlawumbe umuntu ongumnewenu uma enemikhuba eminingi emibi ephambene neNkulunkulu. Akushiwo ke ukukholwa akushiwo ke ukukholwa kumuntu noma ukukholwa kimi njengoba kuthiwa ngingumholi wamaNazaretha noma ukukholwa kumfundisi. Cha, akushiwo lokho, kuthiwa kholwa ebandleni lamaNazaretha. Uma nihlakazeka lapha senikhumula ingubo emhlophe, omunye esegqoke ihembe elingcolile edidabukileyo, nomfazi egqoke ingubo engcolile edabukile, nentombazane ifaka ingubo engcolile, akushiwo ukuthi ikholwa kuleyo nto enjalo. Kodwa ke uma senihlezi njengoba nihlezi nje esontweni, senembethe ingubo emhlophe kaShembe, akasekho umubi phakathi kwenu, akasabonakali nongcolile nongagezile, seniyihamente elingcwele. Amen. Kodwa uma nizihambela lapha egcekeni anisibo abantu abangcwele, ningabantu nje abafana nabantu bonke lapha phandle. Kodwa uma senilapha eThempelini, uma senibuthene phambi kukaNkulunkulu, seningabantu abangcwele njengoba ngasho njalo ngesabathe ledlule. Bengichaza ukuthi anisile ibandla lomuntu, anisilo ibandla lami, anisile ibandla labafundisi. Anina mfundisi nina obonwayo, umfundisi wenu usezulwini, mina ngisiyo umfundisi wenu, munye umfundisi wenu Shembe kuphela. Ngithi ke ningaphumbukisi ukuhamba kwakhe noma nenzani, nibofunde encwadini ukuthi uShembe wathini, noma nithetha amacala niwathethe ngokunjalo ukuthi into enje wathi uShembe yenziwa njani. Ningawathethi ngokuthanda kweni kungathi ngoba icala ngelendodana yakho uligqibe noma ngelendodakazi yakho ulishonise phansi, ngoba uzixabanisa noShembe, uzixabanisa nokukhanya nobungcwele noNkulunkulu, noma isono kungesika yihlo ungasifihli. Indaba enkulu ke le, ngoba into kaShembe kufanele ngiyifunde ngishishaya mina. Ibheke kumina ngqo, kodwa ngikwazi ukuyifihla ngithi mase ngiyifunda bese ngiyeqa ngithi mina hayi ngoba le ishaya mina. Cha, idliwe babi njalo, ingakho kuthiwa ungayifundile ululeka nje ngayo. Ululeka akufanele ukuthi ngoba wena nakho uyakwenza lokho bese uyakweka bese uyakweka. Ngikhumbula indaba nakho kuthiwa inkosi esishelwe izwi ingasaphilile kahle, isithi mayikhuluma itolikelo, isiyasho ke kwakungumfundisi konje ithi njengosibanibani nje laba abantshontshe inkomo kaShembe. Yathula indoda isakwazi ukuqhubeka. Ithi nje yaphinda futhi inkosi ithi njengosibani isha yena lo tolikayo njani, abantshontshe inkomo kaShembe. Yagcina ishilo njengosibani banje lapha abantshontshe inkomo kaShembe. Into enjalo ukuthi kufanele siyifunde noma ebaba kunjalo uyasho nala uthi mayifika 25 uthi ngithi ke ningaphambukisi ukuhamba kwakhe noma nenzani, anofunde incwadini ukuthi uShembe wathini. Ingakho ke kuyala yona inkosi ngibe ngithathe ngicaphula ngizona amazwi, ngicaphula amazwayo ukuthi njengoba isiyala nje ukuthi singakhuluma sikhulume soze sibuye siphambukisane. Aziwabuye siyocinga ukuthi okay ke sesikhulumile thina kodwa wayitheni yena kesicinge socinga la encwadini sinamanga nathi futhi singawaqamba amanga. Iqiniso lilonke uma sisendaweni ukuthi yencithakalo
into yokuqala edala kube khona incitheko lokufuna sathi incithakalo yenziwa yini uma sesikuyona singakhohle ukuthi sifunane emveni kwencithakalo njenganamhlanje angifuni ukufihla uyathanda uthandi sesikhathini sencithakalo khona amazwi wacaphunile athi uma sisekuphakameni sihamba ngemgomo yebo yokuhlala ekuphakameni yokuhleka ekuphakameni yokuhamba ekuphakameni yokulala ekuphakameni yokusebenza ekuphakameni njalo umbuzo omunyeke wathini friend lapho ke ukuze siphume kulento encithakalo silanda ama prophecies izinto akhuluma ngazo bese sikhuluma ngama testimonies intshumayelo zakhe intshumayelo zakhe khona izinto esizitholayo nokuthi wayenze njani khona into engiyikhuluma kule insuku lo wasidlangakazi ngizoyikhuluma futhi namanje yinhle yimbi ngoba njengamanje lo wasinama plans siyakwenza yona kodwa ayiwona umthetho kaShem ukwenza kwethu ingabe yoba yinhle yini kuyena eke ngibuyela uma ngokhumza sekuphakameni khona eJamangweni khona endlala idlindoda khona epoison khona kaMakhensi khona esipholi khona inkathekwini zenkosi la khona isigodlo senkosi la khona isigodlo senkosi noma kuthiwa umalume weingane zenkosi ungena ngomthetho uvakashela udadewini kunomthetho esipholi ayingeni indoda noma ingakuthiwa inento inengindodakazi yayo esipholi noma uthi undaba ezitha osuka kithi la ngiphethwe khona unengane zesipholi akangeni khona kanjalo eJamangweni kusuka emadokodweni aseJamangweni ngani ngizwala kahle yini uma ukhuphuka ungena kumdedele ngala ngaka right suqalisa useJamangweni kanjalo ngaka left la kukhona inde ayihlala uphasha nendlu kanoyinkobe akusekhona eJamangweni ngano bayazi nabantu ngaka left kwamadokodo amakhosikazi imvamisa futhi lawo madokodo kwakujwayele kuba amakhosikazi anamadoda angakholwa anezingane zawo ngakubalela amanyawo uma uqhubeka kulawo madokodo othi mudlule esigcawini nje kunendlela okwakunebhasi lali office ngala kwe office ngaka right muqhamuka ngaka left muqhamuka ngasesontweni ayigcina lapha amakhosikazi ngaka left muwehla ubheke ezantsi qhamuka ngasesontweni ngaka right musuka elebhasini elali office kwakwamadoda right ngiyabuza ke lali maphi toilet lapho lali sezantsi ngaseyimangweni wawuphuma endaweni yokulinda uye toilet ezantsi eJamangweni kwakunezakwazi ezigugile indala kodwa ngoba indawo enomuzi kaNkuluNkulu akushiwa ukuthi asondeze ama toilet ukuze izalukwazi zikhululeke eduze ngoba kwakufanele umoya kaNkuluNkulu usondele kuzona ubasindise uheleze phakathi kwendawo engcwele itoilet lalisezantsi kuya ngasemosheni wakaDube esipholi itoilet lalise mwehla ngomaqadini kunomhoshano lapho obheke
kabheka bezawa ngaphakathi lali lo moshani toilet aliki toilet lake labaphakathi la kulindwe khona indlela yokuhlala ephakameni enkathekweni zoma ngithi angikhuluma lento ngikhuluma siyenza nami ngiyenza ukuthi siyobona nini ukuthi asenzi kona bese kuthi enkathekweni kwendlunkulu yenkosi la ama toilet ayesezansi komgwaqo osuka ngasesipholi la kwakhona indlu kaMazuma uMazuma ozala ubaba uKhakhakha bangikhumbula kahle ama toilet ayesezansi kwalowo mgwaqo babephuma enkathekweni zabo isengcwele inle ndawo esifaka ama toilet kuwona uma incwadi itha kube khona indawo ngaphandle kwegama akuyona ni camp lesikuyona kuthiwa kwenzelwani lokho 22 sanomduteronomy esothusini Deuteronomy 22 la kutholakala khona lento ngithi angiyikhulume lento ngoba senisuke nathi noma utishawe nikhuluma sengiyikhulumile 23 nansi ngibekhonisa 23:9 lapho usekama ukuba ulwe nezitha zakho mesiyenhlangakazi siyakoceba izitho zethu ze uNkulunkulu masibuya khona sibe sesinamasosha azokulwa nezitha zethu njalo ithi ke lapho usekama ukuba ulwe nezitha zakho wozigcina kukho konke okubi ngathi ukaka la uhleli khona ekhamba uthi okuhle ukaka nakho uma ekhona phakathi kwenu umuntu owehlelwe ongahlambulukile ngenxa yokumesele kulaleni kwawo ekusuku uyakuphumela ngaphandle kwekamu angangeni phakathi kwekamu khulunywa ke la ngomuntu asikho ingane manje zilele ngomuntu othayelelwa shawa izibuko waphupha umuntu osifazane kuthiwa thatha indishi ke uphumele ngaphandle kwekamu ngasema toilet la kulahlwa khona ufike ugeze khona manje uma indlu yokugezisila ngaphakathi ugeza lokungahlambuluki kwakho ugezela ngaphakathi ngisinyanga umuntu uzomgezela ngaphandle sasa sigeza ukungcola thina sakugezela ngaphakathi endaweni kaNkulunkulu esiluleka angiqhubeke kepha kuyakuthi kepha ngakusihlwa uyakungena uyageza ngamanzi nxa selishonile ilanga uyakungena makube khona indawo yangaphandle lapho uyophumela khona ngaphandle umbe ngesimo ekamahlase ngiyazikhuluma kuyo isixi kodwa mesiphumela ngaphandle ibeka ngqo indawo ngicela ukufunda yona khona indawo eyibekayo le ngamahlase yeah ubulo 9 wami mbheke lapho uma kukhona kunina umuntu ongcolileyo ngokuba efikelwe ngobusuku kuphume enkamvini angangeni ngaphakathi kodwa lapho sekufika ubusuku azigeze ngamanzi nalapho selishonile ilanga abuyele enkanjini makube khona indawo ngaphandle kwekamu lapho yakuphumela khona makube khona masube khona isigla ezikhalini zakho lapho unyayo yayizwa ke ngenze izwakala kahle la makube khona lapho unyayo umbe ngaso uphenduke usibekele okuphumileyo kumina ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyahamba phakathi kwekamu lakho ukukukhulula nokuchitha izitha zakho uzohamba phi ke uma sinya khona la
Thina ngaphandle siyagciba. Uzothi ke wena hayi kuse toilet sokubuma umgodi. Ithi phatha isixa. Yebo. Khona ngaphandle ugcibe. Lengesikhathi. Manje na ke ngiyabuza ke. Uma kuthiwa akuhleke uhleko lengawo. Kangakanani phakathi endaweni engcwele sesibeka ama toilet ekhona. Ukuthi mase enyakazizwa laba bazowa clean achitheke phezulu kwentaba engcwele. Sisenza kona yini? Ngikhuluma ngoba ngiyakwenza. Kodwa konke ngiyiqaphela hayi ngiyiqaphela ngobungcwele. Angiqapheli ngobungcwele lento. Noma inini mangisenhlangakazi. Ngolela ukulala ngiqinekile. Khona ayibela phayizansi ngasetankini. Ngiyahamba ngiye kuona la kwakhona amadala. Kule nsuku ngiye ngahamba. Mhlawumbe ngizokhombisa abantu. Ngihambe ekuthanga ngolesibili. Bengihambe ngikhombisa abantu la ngivela nga driver ngakhona. La kwakhona khona ama toilet ukuthi imaphi ngaphandle kwegama. Ngenzela ukuthi ithi incwadi manje kungathi uma kweyakho indaba bese uyayicindezela ngoba ithinta wena angikweqi lokho ngoba njengamanje before siyenhlangakazi kufuna ngiyobheka eduze kwamadokodo esizeni somuntu uma ifika ingilozi eze kulomuntu ifike kukhona toilet kunuka izohlala yini ayizohlala kuthiwa ke ingilozi uma ihamba phakathi kwekama ifika mina awafelwa amathe emzini kaJehova Nomsinda alishawa ikhwele namhlanje emgidini kugidwa uzasokuchaza amakhwele Kubhaliwe la kule ncwadi. kwenziwani Incwadi yomngcwabo ukuthi ingilosi uma ke yaphuma yahlangana nokungcola egcekeni ingcola 7 days. Ayibuyeli egumbini ngoba isuka ingcolile. So sesingcolisile kufanele ihlale yona 7 days ingabuyeli emuva. ayibisabuyela futhi kuwena ebikhisa ukuthi igade wena ibuyela kumnikazi wawo njengale eyafike yathi akezwa lo muntu sengihlalile owangibeka kuye. lo muntu wangibeka kuye akezwa sengiyamshiya manje yancenga inkosi athi ngileke sokwenza ukubhini Asiyibekele isonto elizayo zonke le. Ngiyajabula ngoba vele sibheke kona uJanuary. sibheke kona Thabo Masithi solinda ukuthi sokhuluma ngoJanuary kuzobe sekonakele. asikhulume manje Umaya. uyabona mwali bridge inkosi yafica amadoda lapho esehleli muyogeza ngoJanuary geza ukuqeda ugqoke ungathi mase niqedile ugqoka bese nihlala ningawugqokile umNazaretha Kunjani? yakhuluma ngesilwane ngaleyo langa sokhuluma ngesonto elizayo bangikhumbuza kodwa uma siqeda ukugeza ugqoke usemfuleni emdloti Kunjani? uqeda ukugeza ugqoke ufaka umNazaretha ningabe nisakhuluma indaba zenu khona nisemfuleni Kunjani? ngoba umuntu uzojabula wathi ngaphandle ade ngibabuyisele ngaphansi sebehlubukile sikhuluma ngesonto elizayo Ake sizwe nango Pastor B ukuthi uthini la. Amen baholi bami sithi sikhumbula ekuphakameni isabathe lihle wonke amaNazaretha esehamba eseyakokhonza izwi lenkosi lapha Exodus 35 lithi khumbula usuku lesabatha olungcwelise sithi bonke abakhonza ngesabatha uNkulunkulu ababusise ifiso zabo zonke abayifisayo nasemzini yabo nasemakhaya nasemsebenzini uNkulunkulu ababusise kusho uPastor B Ndlovule kwaXimba eCatholic siyabonga kakhulu nathi sala phenteke siyoshadisa ukhokho lapha enteke ngakozwe libuthu haleluya amen Mfundisi nawe inkosi kubusise siyabonga uNkulunkulu akukhumbule nawe nomndeni wakho wonke nebandla ake sizwe nangu babuhlongwana Bangasabi babula. hayi ethula le Yabona labantwana benkosi siphambili ucotsha bethu undisi babizamane Shumayeli baba uvungana baba Thabo Sambuthi baba umnyango Canon SA songena boyethu bingelela amaNazaretha wonke bingelela nalabo bangabona amaNazaretha usura namhlanje lesabatha
njalo mangabe uqala lenyanga ukuthi manje mhla wanje ngikhumbule ukuthi awusengene isikhumbuzo senkosi ilanga lamalanga bese ngikhumbula insizwa engizalayo ehamba emhlabeni ngo-2006 eyi-product enkosi ilanga eyifundisa inkosi ilanga emazimtoti insizwa engizalayo baba ongizalayo ohlongwane esithihlongwane bantwana benkosi ubaba wahayiza ibhadi ngo-1990 ufika kimi umbono ukuthi sengizobe eNazaretha ngangitshela yonke umndeni yami ngoba wasongithethe isikhathi lento sepharameni ingafuni ucaca kahle kimi indaba sepharameni ingafuni ucaca kahle kimi kodwa kwaze kwafika isikhathi ngo-1990 wafika izwi ukuthi hayi mfana hamba namhlanje kusasa nje uzo-off emsebenzini hamba utshela iy'hlobo zakho zonke ukuthi zizobe eNazaretha hayi ngihamba ngotshela ubaba nosikhathi babe nama-ofisi emlaza ka-V kaStambo awuthi kaStambo indawo yakhona-ke baba ngimxoxela ngithi lawo baba angimtshelanga ukuthi kunombono ukuthi ngave ngathi baba sengizobe eNazaretha baba ngizokwazisa lokho mntanami yengwesonto namacaba ngiphatheke kabi kodwa-ke ngamafishane ngizoyixoxa yonke indaba nje benjalo kodwa ngamafishane kwaku-1990 uthe ngomnyaka 2000 nami sengiqalile ukufunda iy'ncwadi zamaNazaretha sengiyitholile nomlando sengiqala ukwazi ukuthi uyisima kanjani sengazi ukuthi izinto ey'ningi zihamba kanjani sengivakashela ubaba ngizothola ubaba akaphilile kahle sengihamba ngiyombheka edukhuzeni ekhaya edukhuzeni umuzi bawugcine nomuzi-ke eMontclair angifika khona ngifika bambekile insizwa endala yangena yaphuma endlela encane yangena yaphuma sethi ngemva kaloko sethi kimi mfana impela nenhloso yami ngangifuna ukuthi baba siyaxoxa nayo abuyise yankulumo ayikhuluma ngo-1990 ukuthi ngiyongena esontweni lamaqaba sewushayela ubaba kuqala ngakayiqala inkulumo ukuthi wemfana ngangifuna isowushembe emazimtoti bese ngiyahleka hhayi ngihleka ngoba ubaba ngimdelela njengensizwa engizalayo kodwa ngihlekisa ukuthi manje sekuvuka amamenithi manje naka amadala usethi ubaba kimi angifuna isowushembe emazimtoti mfana angazi ukuthi awushembe washonapha khuluma ngesingesinjana kithi sifundiswe sikhuluma isilungu isifundiswa lesi bese ngithi nobaba hhayi kukhona incwadi engizokunikeza yona uyifunde leyo ncwadi-ke ngigcine ubabisambothi-ke wangiphostela yona leyo ncwadi leyo ngikhumbule leyo ncwadi ebhala uVilakazi ibaba bathathu iy'nsuku zamaNazaretha endala wahlala nayo ubaba le ncwadi yaze kaphela 11 months engayibuyisi ngamafishane amakwethu into engqondo ikhuluma la ukuthi uthe uhamba baba emhlabeni ngemva ka-11 months ifunde leyo ncwadi wayesecaceni indaba eNazaretha mangithi ngiyayicela incwadi ngithi manje baba mkhulu phela ngicela incwadi phela athi no mfana man I'm still reading it because we not told the truth about Shembe sengisho ukuthi-ke inkosi ilanga noma inini mangabe ngikhumbuze ubaba ongizalayo kanti bayalandelana futhi nabo ngendaba yokuhamba nawo ubaba wahamba ngithi probably ngomhla ka-19 or 20 December 2006 siyabonga amadodana benkosi sepharameni iy'ndaba ezimnandi zikababa ulanga uPhumalanga Sokotha hey isizwe inkinga le inkinga bakasho nabantwana bakashebe bathi hey baba ulanga kwakuyinkinga insizwa lena siyabonga bene sabathelihle sibonga zonke imfundiso nabo konke Jehova nikhumbule bakhulayo nathi nje basikule nathi Jehova selulame nathi kula mehla sakho khona nabo bonke ababoshiwe nasemajele kwabasibakhumbule amen. Babuhlongwane siyabonga hayi njalo babuhlongwane mayingena ungena asishene neindaba ngempela eziphathekayo ake ngibuyele lapha yakule page 85 intshumayelo zenkosi ilanga ngithi ke ningaphambukisi ukuhamba kwakhe noma nenzani nibofunde encwadini ukuthi uShembe wathi ukuthi ubaba wakhe wafunda incwadi
leyayibhale ovila kwayi mayicaci emva indaba 11 months wafunda incwadi wacaca ngiyabazi abantu abafundile vele singakhuluma sikhuluma siqede mayingekho incwadi hayi ngeke akakuzwa kahle ufuna into azoyithatha cha mina ngifuna ukuzwa ukuthi yena wathini ngicela sivalelise naye nemboki hayi asivaliseni asibonge Thabo Sambothi mfowethu sibonge nakubalaleli mfundisi uma uJehova evuma siyawuphinda sibe khona sihlangane sihlephulelane sicobelelane ngazi indaba zasezulwini amen amen kuze kube isonto elizayo uNkulunkulu mayevuma lapho ngiyothulula khona nginikhombise ipoint by point la kwakhona ama toilet bese niyibuza ngamunye ukuthi sishintshe yipi amen amen hayi Nkosi mayivuma nami kusasa ngikhona asilungiseni 9 to 12 Nkosi nibusise